Okay geng, hari ni aku nak comparison antara Insta360 X2 dengan DJI Action Cam 5 Pro Ni low light punya gambar lah ni, low light punya video. Test pusing-pusing, nanti kita check quality. Ni aku pakai Pro mode dekat DJI. Insta pun aku setting Pro jugalah. Okay geng, hari ni aku nak comparison antara Insta360 X2 dengan DJI Action Cam 5 Pro Ni low light punya gambar lah ni, low light punya video. Test pusing-pusing, nanti kita check quality. Ni aku pakai Pro mode dekat DJI. Insta pun aku setting Pro jugalah. Okay geng, hari ni aku nak comparison antara Insta360 X2 dengan DJI Action Cam 5 Pro Ni low light punya gambar lah ni, low light punya video. Test pusing-pusing, nanti kita check quality. Ni aku pakai Pro mode dekat DJI. Insta pun aku setting Pro jugalah.